Amen and amen. Waze kwathi angithi bazalwane liphi elinye igamana esisindiswa ngalola alikwelinye Hallelujah. Alikho ligama lelifanana negama lika Jesu. Ligama lelinemandla, the very powerful name. Hallelujah. Bazalwane. So we have just read from Psalm 143 and 144. We then read from the book of the prophet Habakkuk, chapter 1 from verse 1 through chapter 2 verse 1. Then we also read from the Gospel according to St. Luke, chapter 16. We read from verse 1 to 13. So that is where we are going to take roots. But let me just do a recap of some sort. Umntwana Nkosi Babedlamini umshumayeli lapha eSt. Theophilus this morning uyikhulumile le ndzaba. I just want to reread it again. 16 November, Margaret, Queen of Scotland, in 1093. Margaret was an English princess who married King Malcolm of Scotland in the year 1070. She set herself to soften the wild and savage ways of her adopted people and to bring the church in Scotland into mainstream of Christendom. She is chiefly remembered for her care for the poor and for her success in converting her husband, who became a humble and Christian king at a time when most rulers were arbitrary and brutal. She died 4 days after Malcolm's murder. Her son David proved to be one of the best of the Scottish kings and was long revered as a saint by the people. Noko sibhlungu le story bazalwane lengisifundako la sithi simnandi sibe sibhlungu ukuthi lo Princess Margaret lo waba nebuhlobo bemshado wagana lenkosi Malcolm waba ngumake lebekade anenhlitiyo lenhle nekunakekela bantu labaswele etukwa konke siyeva ukuthi laphana emakhosi beka brutal aphila njengebulwane ngisho njalo wase lo make nenkambo yakhe ngekwenta kwakhe umyeni wakhe lebeka inkosi Malcolm wagcina aphendukile waba inkosi lethobekile lengumKristu. Yabulawa ke lenkosi lena yathi nayibulewe lo Malcolm after 4 months wase uyafa naye Margaret. But lokumnanzi kwekuthi
indodana yabo David, he proved to be a very sincere Christian, a Christian person. Wahamba etinyatselweni tebatali bakhe. Aw, maya siyawubona umsebenzi wamake ekhaya. Lo make lona waba umake lowaguqula impilo yesive saseScotland ngokuthi athinte inhlitiyo yenkosi. Kwaphinde yangena nasekhaya lento yathinta umntwana naye wahamba ngalolo nyawo. Oh, ingathi emakhaya angaba njalo. Siyambonga ngoku. Ngidawuba mfisha ke nangicabanga abazalwane. Ngifuna ukukhuluma ngalo Luke chapter 16 verse 1 to 13. Ngalapha kuHabakuk kugcwele imibuto. Ngike ngakhuluma ngathi Habakuk was a prophet of Empress. Beka le noma labantu abavela buhlungu noma lesimo simvisa buhlungu noma lolo kwakwenteka beka embrace in a way ukuthi ufuna ukubona uNkulunkulu action enda lutho. So anothinta ke khona bazalwane kodwa ngidawuba la kuMateyu. Lapha kuMateyu lo chapter 6 I'm sorry Matthew is Luke chapter 16. Lapha kuLuka Luke chapter 16 udila kakhulu ngendaba yemali nebulungisa noma nekulunga righteousness. Udila ngendaba yemali nekulunga. Imali nekulunga thinto letimbili. Lesinye isikhathi ungakukanza kukhona kumuntu munye, but esikhathi lesinyenti ivamisile imali ukulimata kulunga uvamisile kulinyatwa imali. Sitakubona kumbe sisaqhubeka lana sibona Jesu ubeka nasi sisebenzi noma nayinduna okanye nasi steward inqeko lengakethembeki. Jesu utokwenta an example ngenqeko lengakethembeki. Kuba nembuto ethi hawu ya Jesu bese kuphela bandlu yini, bese kuphela longabekisa ngako yini kuthi ongaze uyalanza umuntu longakethembeki lowebako lohlaphathisa impahla lowenta lokwanaloke utobekisa ngaye. Kodwa nake ngoba sithi umhlaba ngewakho nokugcwala kawo emalangeni enkathimulo anenta noma yini. Lokho ukuthi usebenzisa noma ngabe yini ngoba konke kungekwakhe. Lona ke lo steward lesingakethembeki sithi awubuka ukuthi wendani yini lekayenta. Kodwa ke singakafiki lapho sithi awubona ukuthi lana Jesu he's also said to his disciples. Lana kubonakala le occasion lena ingathi ayisiyo lefana nalena lenye lesisuka kuyo ngale ngemuva ku chapter 15. Ngoba lana ukhuluma nebafunzi bakhe, whereas ngale ku chapter 15 masifunda verse 1 and 2 uthi ngalenye ilanga kwefika bathelisi netilahlwa titewulalela Jesu, kodwa abafarisi netati temthetho tayingatela tathi lo muntu wemukela tilahlwa abuye futhi adle nato. Lana simbona Jesu unebafunzi bakhe. Ayisekho le ndaba yalolukuqaba noma yalesipumbi sebantu lebe bakade bakhona letilahlwa letibalwako ngalapha ngemuva. Kodwa uma ngabe sibuka lo chapter 16 ukhuluma nebafunzi bakhe, kodwa ingathi bakhona nebafarisi la akhuluma khona Jesu. Ngoba mase sifunda verse 14 wa the very same chapter
uthi baFarisi nabakuva lokho bamphukuta Jesu ngoba phela babeyithanza imali. Bamphukuta Jesu ngoba bebayithanza imali. Ngitsite ekuqaleni lesahluko sikhuluma ngemali nekulunga, money and righteousness. Kungako lo verse 14 athi baFarisi akusibo abantu labangadani nenkolo, bantu benkolo, baholi at some point esichemeni esithile lebe bahola enkolweni, kodwa bebathanza imali. Uyabona ke wathanza imali. Uthando lwaNkulunkulu luyancipha noma alubi khona. Kungako verse 14 athi baFarisi nabakuva lokhu bamphukuta Jesu ngoba phela bebayithanza imali. So ke lena Jesu usivetela steward. A steward is a manager. A manager is someone who is in charge of somebody's property. Umuntu nathiwa umanager kusho ukuthi le timpahla noma le property akusiwa kwakhe, kodwa ukubukile on behalf of the owner. So ke lapha siyeva ukuthi kwakukhona induna noma steward noma sisebenzi noma inqebu leyayisebenta imanager timpahla noma tinkomo noma titolo noma imali noma yini, kwakumanejwa lesi sisebenzi lesi simanejela lo mphathi waso. Siyeva ukuthi lana lokulandzelako umphathi weva ukuthi lesi sisebenzi sihlaphathisa impahla yakhe lo mphathi. Wasawuthi ngidambika athi ngitobalisana naye. Jesu uthi the owner says, I will call that dishonest steward to come and record together with me. Kutobaliswana ukuthi impahla yami uyiphethe kanjani. Yasho ukuthi kumaka an era noma skhathi lakhona ukuthi kunekwenta ukuthi sekuyaphela umsebenzi, sokuphelelwa umsebenzi. Uthi ke Jesu nasifa lesisebenzi lo sabe sesiyacabanga ukuthi ngitakwenta njani. Hey, phela mina angeke ngikhone ukuba simba mgodi, ngeke ngikhone nekhamba ngiqela ngiyesaba. Sasithi no, nakule nginakusebenzisa angibapite bonke labakweleta inkosi yami, ngilona loyo abhala phansi isikweleti sakhe. Jesu ke usidumisela lokho lesisebenzi kwekuthi lesisebenzi lesi sasisebenzisa ingqondo, sasisebenzisa sikhathi, sasisebenzisa lokunengi lebe kukhona ngoba sibona ukuthi isikhathi sifushane. Usho njalo umhlabelelo seshesha athi isikhathi sifushane ninazo niphendukani. Sifusha isikhathi wabese ke uphuma neliqembo, ngoba uma ngabe umuntu asebenza athi ukuthi I'm not here forever but I am here as a passing wind. Ngilapha njenganawe mafu lendlulako. Umane ukuthi namuhla ngisabonakala la, kodwa masinyana ngitonyamalala ngishiye lo mhlaba. Kubese kubitha ukuthi kuyabhaliswana. Uthi ke Jesu bantwana balesikhathi bahlakaniphile kunabantwana noma abantwana bekumnyama bahlakaniphile kunabantwana bekhaya. Lo babe lo mina ngicabanga ukuthi bantu labangakholwa, they look at any business opportunity and grab it, use it. Bantu laba
bantu laba sebenzisa ingqondo babuka ukuthi ngingendani. Uyathi kwala kuthiwe lokho akavumeleki ukuthi kuthengiswe kanjani ubaqeda babuka indlela ukuthi ngoba lento inganika imali kodwa ngingenta njani ngize ngithole le mali. Bahlala njalo ungathi wena babukela i-TV, ababukeli i-TV, babukela babuka amathuba ebhizinisi, babuka ama-rates ukuthi imali ikanjani, ama-rates athini, angayikhokha yini imali yakhe atoyifaka ngala. Balalela tindzaba bafuna kufa ukuthi umhlaba ume kanjani, ubhekephi. Uma ngabe kukhulunywa ngetindzaba ukuthi litulu litakuna kanjani, kube kanjani, they take action. Kube khona lapha kwendabo abahlali nje bagoqe itandla bathi hawu khona uNkulunkulu utawusisita uNkulunkulu phela thina siyathandaza thina. Uyabona emakholwa misunderstanda yonke lento yokukholwa ayihlanganise nebuvila kwathenini umuntu asukume kube khona la kwendabo instead uthi uyothandaza. Kanti uNkulunkulu usinikile ukuthi sikhona nalesikhathi sekuthandaza nesikhathi sekwenda umsebenzi. So Jesu uyamnqoma lo nekusebenzisa number 1 i-resource lanayo yengqondo kwekuthi this is what I can do. Jesu uyanaka kwekuthi ingqondo uyisebenzisa kanjani njengoba akuphile nje akunika ingqondo uyakunaka lokho. Number 2, lesithuwath lesi Jesu usinqoma noma usiveta ngoba sisebenzisa the available privilege kwekuthi ngisasekhona ngingakaqoshwa ngingakabitwa. Let me work very hard, ngibabite babhale phansi bese ke ilungile indzaba yami kanjani. Kuthi angisho ukuthi sonke sitawubitwa ngalelinye ilanga, kubitwa kwekuthi sihambe siyolanza kwekuthi siwasebenzise njani emathuba leNkulunkulu asinike wona emhlabeni. God has given us talents. uNkulunkulu utobuta ngemathalenta labanye bawasebenzisa etindzaweni kuphi yebo ayasebenza but bawasebenzisa wrong. Labanye amathalenta abo bathengisa ngawo. Wathi angabona umuntu wethi awusenethalenta la sawakha imali ngalo kwekuthi nangihlabelele li-hour that is 1.5 angathi, nangihlabelele ebusuku bonke that is 5,000 angathi. That is a talent to worship God, to bring the presence of God to God's people. It's not for you kwekuthi ubese uthola indla ngaye ngelithalenta laNkulunkulu. Uhluke ngani kubantu labahamba bothengisa ngemtimba? Uma ngabe utothatha ithalenta laNkulunkulu lakuphelona lelingathiwa ukuthi lingumalini, wena soyahamba uthi nangabe ngikhuluma isikhathi esingaka ngashumela isikhathi esingaka kwenteka kanjanjanyana. Labanye baze babale ngisho na umcela ethi akatoshumayela abale ukuthi umuntu ngamunye lotawuphenduka. Akunankinga wena ungangibalela imali, mina ngitakuwa nje ukuthi bangaki abaphendukako, imali yami itaba lapho. Uyabona umuntu ete ayishayele into kangangoba leli sonto lonke lisukume libe ngetinyawo nakathi nyalo bohamba naJesu, kodwa nanathi tinkinga tiyakwehlela. Namhlanjena nayi isolution seyikhona. Nawuthi Jesu ngifuna kurenewa my commitment with you, phambi sesandla sakho tivele tithi vutanda ngoba phela sonke siyafunda. Amangalo mfundisi hawu leli bandla laphakamisa tandla tonke ngiyawushona phi mina. So ukanda tibantu sabasebenza i-psychology etintweni taNkulunkulu. So akusiko lokho akukahluki kulobuqili lobusetshenziswa ngilesisebenzi lesi. uNkulunkulu usiphe isikhathi. Time is a talent.
wendani ngesikhathi losiphiwe uNkulunkulu liphumile nje ilanga lanamuhla layoshona labanye bayetha inkonzweni labanye bathi liyanda bangede bayekayitha inkonzweni umbutho uthi bowendani ngalesikhathi sekukhonta ngoba phela wena uyakhonta uvinjwa imvula siyavuma then ubese wendani-ke ngalesikhathi sekukhonta uNkulunkulu kumqoka abazalwane kwekuthi sisebenzise isikhathi sethu ekumkhonteni ekumfuneni ekwenteni intsango yakhe uNkulunkulu ngazo sonke isikhathi ngithi Nkosi nangimine ngitakuwe njengoba nje God has given some of us substance lento lengatikwa ukuthi ingaba yini kodwa mayifika esandleni sakho uNkulunkulu angakwenda ukwende kube something so ngaleli nyanga lilanga abazalwane ditawuvalwa letincwadi bese kuyabita ukuthi sihambe siyoma phambi kwakhe silenze ukuthi how did we use our talent, how did we use our skill, how did we use our influence ngoba kunebantu labane influence but they use their influence in a very negative energy ukandethi le influence yakhe uyifaka ukuthi kube khona qabana uyifaka kube khona abantu abaqoshwabo uyifaka kube khona abantu abahlukanabo uyifaka kube khona abantu abaphelelwa ngemandla how do you use your influence so Jesu uthi we will stand before the throne and then give an account uthi sisebenze njani kunala magama lapha la khuluma ngokuthi dentaleni banga ngemcebo wala uyabona lamagama langa ngemagama lefuna ukuthi as3 kwakuthi bazalwane lokho lokunqana lonabo kwala emhlabeni akubekhona lokwendako ukwendela lomunye umuntu noma ukwendela nangegogo noma ukwendela nangebani akube khona ubudget yakho kungaba isikhathi sakho kungaba kuyosita with a certain information kungaba kusita with a certain resource uyosita nanguya njalo nje utitshela ukuthi ukhona lekuyawuthi ngesikhatshanyana ngibe khona lengiyamvelela ngimsita ngaloko uNkulunkulu langiphe kona noma langiphathise kona uthi ke Jesu nekwenta njalo nitentela bangani kuze ukuthi masithi qhili ngala sikhande ukuthi kunetinto letibalwako letithi wangibona ngilaphile wangibona ngisejele wangibona ngihlukumetheka bangiqoshe ekhaya lami wangibona benta kuthi wena wangena wenda nawo so lithi lizulu nceku lethembekile sebenzi lesihlala lesethembekile ngena ejabuleni kwenkosi yakho uyendlula Jesu uthi uma ngabe sehluleka kwethembeka kuloko kwalamhlabeni lokuphathekako kungaba isikhathi sami kungaba influence yami kungaba isubstance yami kungaba talent lami ngehluleke kwethembeka kuko lokho uNkulunkulu langiphathise kona langibeka etandleni tami uthi ngingethembeka kanjani etintweni letinkulu uyabona masikhuluma ngabomali yini those are little things as compared to the spiritual things uthi uNkulunkulu ngiyakunika kanjani labanye uNkulunkulu uyabanika abanike kwekuthi ba practice a service of prophecy a service of healing a service of deliverance and then uyaqala umuntu mangikwentele lokho uzokhokha lomngane bangikwentele le akusimo kwakhe uNkulunkulu umnikile akathembeki kuloko uNkulunkulu lamnike kona ngidawuphetha ngalamagama lathi angeke ukhonte mammon naNkulunkulu ngoba inhliziyo itawutonza
lokunye ithanze lokunye. Neke uyabona ngesikhathi semabhizinisi kunebantu abahlala bangede esontweni ngesonto bathi kuphela inyanga emakhasimende amanene. Kunebantu labathi bangathola umsebenzi ufunge bona enkonzweni. Yini isizathu salokho? Imamon is where your heart is. Inhlito yakhe lapha. Lento losonamathele kuyo ayikusithi ayikukhulisi ikhahlela lo Jesu. Jesu semkhahlelo waphumela ngaphandle. Sekuhleli yona. Sengiyo lekulawulako. Makufanele uye enkonzweni uthi ngeke ngikhone ngizawulahlekelwa umsebenzi. Wethembekile lonke lamalanga from Monday to Saturday. Sesonto nje kuphela akusafuneki wena uye enkonzweni. So lokho kusho ukuthi into talomhlaba nathi tifikela kutokulwa nekungcwele, tifikela kutokulwa nekulunga kwaNkulunkulu. Ingathi uNkulunkulu ke angasita namhlanje na entsambama sibantwana bakhe. Sithi Nkosi lokukhulu nguwe. Le nkosikazi yaseScotland lo Margaret ngisho kahle ukuthi waseScotland waphendula lo myeni wakhe Malcolm hayi ngemali hayi ngematerial things but through her life, through her conversation with her husband, indlela bebakhulumisana ngayo kwenteka lendvodza yambona Jesu. Kwasitakala lendvodza, kwasitakala sive, kwaba nekuthula. Ayizange isitwe imali. Imali ayikwati ukuguqula umuntu abe nebuntu athobeke. Kodwa imali iyasilimata similo sebantu. Labanengi bankonkoshela etikhundla ngenxa yemali. Akafuni ukukhulunywa lutho ngesikhundla labambelele kuso. Yini isizathu? Sinemali. Kunama traveling allowances. Umufe sengihamba. Yini isizathu saloko? Utawuthola ama allowances. Umufe umuntu sonjingile sonethi imali letinene. Uthi tsatsaphi? Uthi tsatsa lapha soloko ehla enyuka kuthiwa these are traveling allowances. Angeke azathumela lomunye umuntu. Let us pray. Babe longcwele siyabonga Nkosi kusikhulumisa namuhla wekuthi bantwana balesikhathi lokufanele ukuthi bakwenta ngekwethembeka ebuqilini babo. Kodwa thina bantwana basezulwini, we don't see opportunities. Noma sisebhasini kuxoxa nje nalomunye ngaJesu. Noma Nkosi sibabona labanye kubavelela ngendlela bafanele ukuthi bavelelwe ngayo kulezo sikhathi kuleso simo kuyasehlula. Kodwa lababi baze baqhaphuna ngisho nemhlabathi la lomnye ahambe khona bayokhulumisa because they see an opportunity in everything. Help us Lord ukuthi kuvuleke emehlo sibone imangaliso letinkulu letentiwa nguwe simakathe. Phinde usibusisele Nkosi ingceke ukuthi apho Lord isebenzisana namhlanje Nkosi sitibonile namntwana Nkosi babeDlamini asasabela livi na ngiyankulunkulu wethu lona amandla onke umntwana wakho Judge Babe Fakuthe asaba livi namuhla. Sithi Nkosi sibusisele ingceke takho letinenginenge Nkosi letaba livi lakho without any malicious gain, but Lord, all things focusing unto you, O God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen and amen.
Thank you and thank you and thank you. God bless you, Bantwana basekhaya. Thank you for your presence. And some of you, thanks for your likes, thanks for your hearts, thanks for the messages. Some of you send. It's so uplifting spiritually. Amen and amen. Babylon ngcwele sesibongile egameni lika Jesu. Ungumusa uNkulunkulu wethu.